tu lain kila tak mai tu jing wang lai ni khain lo chia re mo front page sa khan chi union sunga MLA prosecution sanction pe kani ei ruk thu buai ti ri a mase ei ruk thu buai a min charge chi alawa an soi ke ma kan soi fian lam ni lawin tu lai thil om zia ani wangin han soi ve rin po thain karia misuse of power athunai na mang sualani tilam zong de min charge ve a chumi om zia chu helaya CM kanila hian sentala poisa helong tai khopui alo thang chho zela kulai kon FCI ko down kan neya kanrama kan office lian ber chu district council office ania motor lian bu fai phur zong le phur suak zong in akala wangin bypass road ki kan mamo ani din donor ministry a concept paper te kan siama kan concept paper te min pom saka DPR in kan suzuya cheng bible se san khatle ti bin be a chumi kong integration a honna alung phu po donor minister le Mizoram chief minister cha chuakin alung te po min pom sak ani chumi chu hingka atangin he ta council office thanga hian kalanga FCI ko dawna chuak tur ni nimal ram fek ani awangin kharam nei tu te kha longtai khochuak kania longtai ven pui chu ka khuwa nia to le naw te ve ania eng po ni sala to mai ro he process ka hian compensation provision om sinawa amar chu hi kan khopui na mamo sia to min ngai ni in meeting CM chambara voi ni voi thum kanai puya atira chuan chen sing khat ram man po ni lovin in ram sudlang don sia chen sing khat hi council in kan ngai tuange he project a hian compensation pe na turom si lova ti in kan nge na em po ni se to ngai wala chen sing ni tal ni pe ve te u antia tin chen khat chu tri munte chen khat chu se thum munte chen khat chu ban na munte chu tiang chuan crops thil khai enge mozat ching te an ni a khai ching ho crops ho ka chu an te an elanga ti chuan reasonable compensate rate oma chumi mang chuan council na ngai tuang ti in thu kan da ani ti chuan hu na local sela he project hi apang mata ani apang ma diam de chu a fail ta ni a fail na chan chu thil ani turang ani lo wang ni a poisa hi first installment ka hun line chan ni le som pathum august tha a chengre zali somnga le pasari le point somnga pali alo chuaka hi chu ke chon tak khoi lo kan ka tia minister kan I to wangin ka kalsana tom lo nuwa khoi compensation ni zale somthum le pasari la somsari pathum ne na chen sing khat sing ne te pek tu kan ti te akha pek dan adik tok lo wan yang a project point atol pha ta nge a chumi chu Longtai district vigilance and monitoring chairman in SCB report chu ta ngakal so chu ania kain lo hewanga sesona kan chief minister in case ya anticipatory belila kangayang atia kal lawang hemi chungsa ngai hen ti dik lo kanai lo chen khat po ka ti chingpen lowa chen khat po kai ru lowa kan ram thatna turatan chuan project a lo thina turatan chuan mi ka compromise mi rem na ka siam pui mai ani a chumi wanga ta na tulan chuan I am ever ready
kain ring dengan yang lain poin zel tang turin katian ni cuma cuan voi ni ken pohian kala bok lawa kala don bok lawa ka soi du lai ta su voi ni kan ram that na tur kan ram in ma son na tur kan khotlang ma son na tur CEM kan yanga mi te kalau biak rem na le mi te kalau biak na avanga turanga ni chuan zel bang zu chok ani lo ato thengin ramle nam tan chuan kakal don ani chu chu faina po min lo he sakadu sarkari intinga min ti do ka helawa min lo man ani point आराम से जेल में जाएगा निर्मत में खलाउ न ले टीम न पकड़ मा कने लो अच्छा नु नया खत्तो का टीचिंग बन लवा नया खत्तो का ई बक लवा रमता न छतुर खोतलांग ता न छतुर मा कलाक ना चन एंपो कै हुआ मनी दिलाय का कै मा कर सोई सी अलम नि लोइन तुलाई थिलार सोशल मीडिया चनि सिचार जेला कलो सते मिति आ खोय अपो का कल मेंगा ने kalau thiam lo nan mun ichuan ti har zela ko min dali kon ka kalmenga amma ero chu pathiani min siat pui in ka thia he thila hian ti dik lo le ti sual kan ei lo ani ti kha kan min siat pui ve tan sim a for information ang zo kon kal sela ani mai thei ke ma talo in clarify karo in soi si alam ni lovin thil om si em siat ve tan kan chil du se oni chu